apa? Ikan dar. Sapi geringan. Sapinya meletro-meletro. Dicancang apa diunggahke? Cancang mawon, Mbah. Sapinya sepertinya ngos-ngosan ini, minta es dawet ya. Ini Pak Kandar. Sapinya ngos-ngosan, Mbah. Kasih. Beliin es dawet dulu ya. Ini es dawetnya dereng buka ya. Tapi dehidrasi kita. Dehidrasi. Cacang kiri saya, Mbak. Nggih, cancang riyen mawon, Pak. Iya, cacang saya. Kan kemarin diputar-putar mau, Pak. Oh iya. Cancang riyen, Pak. Nggih. Monggo, Cancang Rian, monggo. Nggih, kula wangi, Mbah. Nggih, ayo. Oh, ini udahnya sana ya. Udah, Napa enten dalan? Enggak ke. Oh, iki mlakukan wis ngos-ngosan. Nanti. Wangi, Bro, wangi. Monggo, monggo. Di cekel waduh, malah midak letong. Aduh, midak letong, guys. Aduh. Midak letong. Sapinya kayaknya lemes ya ini ya. Kidul. Pemiliknya datang ini. Baik ya. Kene. Tentangane kok ono kok. Nyanyang kono kat mau. Ya. Tahu go kok buka. Rasa tekok-tekok.